Murigiria omuraigwense Dr. William Ruto litukulia ni ganyara koba wikirana omuyiga omwanene bokuigura ekanisa AMO asensemo ya Nairobi ensemo ya Donholm egiye Friends Church ime ya omochi o Nairobi okuona kurua ase kanisa yo Dr. William Ruto nigo boiganyare koba kobaenekeria bakenya bune serikali yaye nigo ere ase chimbero kwenekengenya koba igwikirania chira ayanyare koba ikulira abakenya gati yabo kogweria ligori liebinto ime ya orogongo rwa Kenya Mosaki oito Evelyn Osero amona mange mono. Omuraigwense Dr. William Samoei Ruto amona baraibande nigo baikirana somoyega bwa masabono koigorwa we kanisa ya Friends yomanyikaine buna Quarks asensemo ya Donholm ime county ya Nairobi gokwana chinga kiecho Ruto niga kambia semeremo ye kanisa yogosire mirobere ya serikali na koene kiabuna nigo barach kubwatirana botambe eriogo ikerania amagendro asaba na inchi. Hiyo kazi yote mnafanya kama kanisa tunatambua kama serikali. Na nyinyi you continue to be reliable partners with the government of Kenya in serving the people of Kenya. Ruto boigoni gakwanire miroberio yobwagachi no bogori bw'ekinyomba asate babuna kero mokore emirimo bwa serikali wikaru omochango eriogokonya abakenya. All employees of government, wale wafanyikazi wetu ambao tuko nao karibu 1700, kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing, na sisi kama serikali tutampatia 3% every month ya salary yake, so that we can create a fund that will assist the people of Kenya to acquire home. Muraigwense na inekiabuna nigo bagenderete kobeka imiroberio au erio koene kiabuna ngo kiania bare amakabesa. In just 2 months we have doubled the amount of money that we are saving as a country in just 2 months. And I want to promise you ya kwamba tutajenga hazina kubwa ili badala ya sisi kukopa pesa ya kutoka marafiki wengine, kutoka nchi zingine, tutakuwa tunafanya vile wao wanafanya. Omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigagania muraigwense kwe wachinga kinyororo eriogo ikirania obokoreri bwaye bune bwenerete eriokobokia uchumi yense ya Kenya. Let nobody try to distract the president's focus. Let him implement his program, work on resuscitating the economy, and let us not work on other people's emergencies. Omugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja nigaine kiango kini wakwe birengo byobochenu ase county ya Nairobi eriokoine kia abana inchi baikereire obokoreri borobya asakambya mono asogosirwa kurwa somuraigwense. For 3 years Nairobi had no medicine in hospitals. Today I would dare anybody wende kwa hospitali yoyote ya county ya Nairobi ukose dawa uniambie. Tumenunua dawa ya 244 million that is in each and every facility from the dispensary at the bottom mpaka Mama Lucy na hospitali zote katikati ya hiyo. Ruto nigagi keria maandamano yobomo bwazimio la umoja One Kenya ekiate bagetaira ninse rigorire binto asene kiago cyakoreta maonchererio anenego keya rigoririo bosi. Furia kwa kichwa na maandamano haiwezi hata kupunguza chochote. Tutabadilisha hii taifa letu la Kenya. Hii changamoto tulio nayo, hii bei ya unga tutateremusha, and this problem we will get rid of it because we have the plan to make sure we have a stable country, we have enough food. Aso musangrekano ya korachinsemo aime ya Donholm Ruto nigo aine kyokobwatrana ne county ya Nairobi erioko yemesia voigo nago kero muroberio boko na makabesa saba sae erioko bakonya wekinya sensemo yobonchorere nago teba buna mbachi komenta ekerengo yechibesecho. Mimi nawahakikishia in the next 1 month or 2 months nitawaongezea hiyo pesa sasa ya kufanya biashara. Si unga mimi nilipata ikiwa 230. Ni kweli ama si kweli? Hii ukienda kwa duka ya Quickmart, saa hii ukienda kwa shuka ya Naivas, unaweza kupata unga sasa imefika 155, 159. Ngoripotre getaseni kia Ndizi TV, erietariane Evelyn Osero.